Eh, cuma sekarang dia mama ngai cek Nana udah tu biasa katangasannya kekerengan tu no rumeat bisa kerengan tu no rumeat nana nako wata ka di hai ke afar itirai dia kasa cek dia alu umang ko sapir petako naik ako maharatang namaku ko mata asai tiho ni paragaw atirai anakku kia henaliti ai Padahal anakku kia tulungai riri kenya mai kia seperti kerja kakahong kia fei. Tuli anakku mituli. Saka harapin tengah aku ni pasada kia ni parudan aku atalu ke. Wah, mengata tumas kia nabi numaku tu kia awar ne. Ya sekia kakak aku. Iya, bisa mana sumi repot kina awar. No, hati ini kena awar sos, kaya kakakku bisa uparakaw ano mata asa itu ya ho, kina hati ini repot tira putih awar hati rai, karena aku sekarang ini mai ta kaya kakak numaku itu ini pinding, tira aku iraw patur kaku tu pakai ini tu kaya mau. Kuman tu no riar macong tu ke mehau. Uno macong tu ai tu kaku te awai ku ceka kong. Ditang kia safa no mau ya tangti no mau ke mehau. Ceka ali ayau rami cebong kia fala atau ya atera kaso ai fala no kong ma. Ya koting sana kong ke me. Ceka si kamu tu ai ku ceka era. Adirai. Ay, soai kanan kira hatirai akong naan tengeran ku pitang mitang ya ceka puhoi yotu ano silawat hansu kami hawi ya remas nuni raga mau tata si pencan tu kira remas sirah maka numita kami hawi naga semua sencintu mawarakai kami tatulu kami mawarak. Ali numaku tatusa watang ti tai. Ya sakaku mi cican kia ali aku tatusa ya sakaku minukai kaku. Tara iroma kaku kelin hau kia palideng numaku. Baka utuvai kaku tara ini ke congcen luwe ira kia fanau tira. Mi ala kaku tia tarot. Ya tungat no tarot. Kami kanan aku tiantongat no taulot ngos sana ko upaswana no mata asa ini ang kuninan ini ano mawara ko kuman kay mai ngos-ngosan kuman ko nisimanta kulongat no taulot usapicit ya sa ko ome chuyen o chuy uranan ko sa kaadaan naman ko kulongat no taulot rumah satu kami hari ya semua senu taracai kini paluman tak taracai hati rai usapi adah tu mawarakai kina inilan ni iraho usai tau ya sarang usai tau hati rai ku kafanaan numako nahan wacu numako kira kia laus suyau kami hau riwariwa hanya fai aku kia hamay atau ya lausu yao makan niya wacu numako tangasa ka itira yung mahe rakyat ni palumani na ako atalatay cuk hanong chay kutalatay saitaw cuk hanong mi cuk ya saitaw ya salang niya saitaw paru anak itira na kami ciupin ya mali ay pacalay mi ciupin patanak ya wacu numako Oke, aku harap ni patumutara tirai takulaura dia makan nunira kia salnya taraknya saya tahu. Ya. Wah, nanang kia wacu numisu. Saya kacipuran kia wacu numisu. Saya kawara kia wacu isu sekian baik numaku. Dalam apa nak itu kisah kira sa puton sekian baik numaku. Atau Cina ko.
Hatiray ko paswana ano mataasay ito ang mawara kita ano itiray ito. 哎， Hatira. Ha. Hatira pa ini ako tamo na. 好，谢谢金华老师，这样的这么宝贵的一个讯息哈。还首先呢，都我们万一在海边或者是万一中毒的话，然后呢，这个是我们一个认识哈，对这样的对植物的一种认识。刚刚金华老师有讲哈，他自己本身也是因着吃到那个有关于功哈，慢努方在国语功他就吃那个大陆哈，大陆的那个德罗菜，德罗茶盖，Ay, 如果是那啦， ya sungat sinutarot. 如果是那大陆atau saya tahu 白萝卜哈，atau大菜。Sungat sinutaracay. 如果是大辣仔，还， Ay, sungat. 对，这个都可以会有一点药效哈，使零头中毒的那个状况啊，会我问一下，转好。好，公公老师还是讲是零头树的打拉寨呢，还是那凤梨的打拉寨？凤梨, unipalumaan ataracay. 对嘛，凤梨。凤梨, unipalumaan numita. Ay, 笋嘿，凤梨。 sangtay yo. Sangtay tumamang kaya no taracay sungat. 如果菜， Ada sin, 凤梨心呐。可以解毒。可以解毒哈。对。好，谢谢金华老师的这个分享。好，下一个图片，我们请海明老师来。马力老师9:10了。啊，抱歉，我都没有看时间，抱歉。哎呀，每一个老师不好意思，还能够来按，大家都这么的热络的来分享。今天晚上这么宝贵，这么多的老师提供这么好的这个关于螺的名字，还有这个鱼的名字哈，所以我们很感谢老师们的提供哈。那当然我期盼说，下一次还有这样的一个机会的话，我们一个人带一个进来到我们这个网站上哈，让我们一起来探讨关于我们知道的这些鱼的，或者是贝类的，或者是藻类的哈，让我们更多的人知道有关乎海的这个植物，还能够ini arai还能够kita obrol谢谢老师们，晚安，平安。arai谢谢。晚安，不对。下一次下一个礼拜呢，我们邀请更多的人进来这个我们3一的这个协会的这个线上一起来探讨哈。好，谢谢。arai，谢谢。